Uway u hybrid ubala dep kerteng kum u ibok lang wanyang kat arsnem karta nakashnong langja West Kasil district. Ula mansau jur hadin bolo yo tungko yu sainar ding elektrik jong kalany he ki bala no sunjur bha satabian. Haka klaw ko badan hapok te shnong. Katay gijing jak la jak arplay trik luber arjar apsaw hapor bok te hybrid udang lit set sim chaklaw hapok shnong. Banda ka jing bompoy perkat ulalit ke holor uway mau hakate ka klaw. Pada haka tega por ula kum tengko itegi sainar ki bala no kat hadu bon demen saw na ibenta jung kati ka kejat bat ka kle nakliang jung seng HYC kala le jungo itu hybrid ubrang don hapdeng ka jing sumar hala yengsa haga baki dekot jung ka seng kala penlong ru ka jing duwai nak bentau tu hybrid bo unyo no ka jing koin bat kumjo ka seng kala no jing yarab ru syakte ka long yeng ka seng ka kerpat ru ka tanat boarding bakan yarab lem itu hybrid pada kaju ko por kila dawa baka tega tanat ka deban pek bahaya baro ki sainar kenang ban lait na ka jing ja ka bas ngausi nang ne syakmat Mencuan kidang tupusin sudah jan siap ti kudang kadang te Pur kenjang pur perak re. ti ketal aras ante